MRB application man dan khatlem kan soilenga CIF number kha khoya nge om kan ti kha zona oma passbook a kha na oma maro chu passbook zong zonga om nawa passbook a om no chuan kan home branch account kan nei na branch a khan zotila min pe mai don ani transfer limit siam dan kha kan soi chun zomanga fund transfer a kan lutanga manage beneficiary kan lutang ti pin kan chu lutanga other bank beneficiary at hian kan lutang chuan kan luta a ming alo lang ta a hetialan dan chon cheng sing khat chau a thon thei ta chu kan edit don ta ni bol ho bom lem bula pen le paper lem hi edit na tu ne ta hian kan click anga kan han luta ti hian alom ta cheng sing khat chau thon thei ni ta a ti khian ti chon hei kan siam remanga noi thuma han da nga noi li noi ngai te po thei tur angai la submit kan meta success kan met lenga kan ngak dewanga tian alo lang ta cheng sing khat thon thei kha noi thuma alo om ta ni kha edit dan SBI ti te bank dang edit dan kha ni ta ni MRB ve kan thon don chuan within bank beneficiary te hian kan lutang MRB application masa kan lo man to kan add ho account kan add ho khan lo langawa kha edit thei to lo chuan chun athar add angai dona mishing lem bula plus a hian kan click ang ti hian alo lang ta a ming kan chulutanga account number voi ni kan chulutanga transfer limit a hian kan paisa thon tur zat bitu ka kha kan du zat ka kan chulutanga noi thum bok kan mang lenga submit kan metanga confirm kan met leang chuan success kan met leang ti hian alo om ta ni chuan approve angai ta approve ti hian kan click anga kan me zo khan OTP chutlu na tu loma kan chuluta submit OTP kha phone number aron thlengang success kan met lenga transfer limit kan siam kha darkar li thleng te po nga ve ngai doni a activate nan kha zong kha ni a milo subscribe pa milo like saka milo share sak turin som chewa tin hriat thiam lo kan nei chuan comment lama milo zot don nia